Süt emdi muzavlar dostlar. Assalamu alaikum. Hurmatlı mekendeshler, hurmatlı YouTube görüşçüler. Bugün 8 iyun 2024 yıl Чүй Bishkek şahri Пригород mal bazarında dostlar. 3. çıkarılışta sizlerge süt emdi muzavlar tartip көргөзөм dostlar. Жайлоого жарай турган süt emdi muzavlar tartip көргөзөбүз. Bir четенсе карап туруңуздар. Видео лайкты басып колдоңуздар. Kanala katılganı unutmayın. Reklamalı hizmet номер 777 84 96 48. Так, мондай süt emdi bul kичине чоңураак аралаш экен. Бул жерден байкеден Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшысызбы? Так, бул жерде эң кичинеси мо окшойт, а? Ооба. 2 күндүк музоо. 2 күндүкпү? Ургачы. Бул 15 000 сом, а? Ооба. А так булчу? Бул таза алатоо 1 ай болду. 1 ай. Таза алатоо. Ургачы. 32 000. Так, бул кайсы порода экен? Пародасы простой. Бул 15, бул 32. Бул Баягы дешим. колдо эмеби же Үйгө эмере. эмереби? Он кичинеси 2 күндүк экен. Бул 1 айлык экен. А бул карачымы бучок? Кара 38 000 болот. 38 000. Швейц порода. Эркек. Порода Швейц. Эркек. Так, буларчы булар? Тетиги Швейц алган 20 күндүк. 20 күндүк. 27 000. Бул 27. Карадагы Швейц аркы эркек. Бул эркек. 27 000. Бул да 27 мына. Süt emdiler. Al булар. Алчы. 26 000. 26 000. Симентал. Мына süt emdi muzavlar. Номер калтырбайсызбы? Швейцар сураган. Айтыңыз. 0707 18 77 08. Мына süt emdi muzavlar керек болсо чаласыздар достор. Швейцар бар дейт мына алатоо Швейц. О, симентал аралаш окшойт. Симентал алган. Жакшы, жакшы сатыңыз. Так, бул жерде мондай бучоктор аралаш экен мондай. Олар примерно 4-5 айлык, а? Так, 31ден саттым дейт, мына жерде 10 баш мына. Мондайлар. Аралаш 10 баш. 31 000ден кетиптир. 4-5 айлыктар. Сатылган эми. Так, мынайда. Бул ургачы эркекпи? Эркек. Швейц окшойт, а? Же алатообу? Алатоо. Бул канча сурайсызбы? Я. 45 000. Базар канча берди бага? Базар ошончо сурады. Канчага токтойт? Бере турган жериңиз. 43 болсо бересиз, а? Жакшы. Канча айлык дедиңиз? 3 айлык. А булчу? Канча сурайсыз? 45. Бул точно Швейц окшойт, а? Алатоо. Ондай убакта билинбейт да жакшы, а? Алатоо, Швейц породалар. Бул бучок экен, а бул да? Бул канча айлык? 2 айлык. Жакшы. Так, могу ургачы? 4 күндүк. 4 күндүк. Бул канча? 18. Бул 18 000. Канчага бересиң буларды? Доллар 16. Я. Доллар 16. 12. Канча бересиң? 14 бербейт. 14. Канчага бересиң эмне ошо? 18 сұрады. Эми түшөсүз. Мен сатып 17ге токтойт экен да. 16 тоқтойм. 16. Жакшы. А булчу? Жок, бул бере турган жериңиз. 38 тегерек болот. 38-ин тегерек болот дейт. Шундай баада алсаңыздар болот. Так, мына дагы. Жигит канчадан канчага чейин булар? 38. А? 38 бар. Курук 32-ден. 5 баш. Канчасы ургач, канчасы эркек? Бар эркек. Бар эркек. Канчалыктар бар?
2-3 айлықтар. Алаты оқшыда өзінің. 2-3 айлықтар, 32 мың. Так, сабас. Урғашылары бары? Қанчалықтар? 4-тен 6 айға чейін. Так, қанжынан әйін бағасы? 30'dan optam sıra otağız. 30 мыңдан. Урғашылар. Biraz düşüyoruz. Biraz düşüyorsunuz ha? Şunday bu. Ama o kişine Bu 20'a veririz. Bol şu. Telyan. Erkek. Şu 20 bin. Ala bu kola da kendi al. Erkek kança günlük bu? Bir cuma. Bir cuma. Tak, bir cumalık eken bu. Emin onları sırayırım. Ne çoğunrağı eken. Tika alıp durçu Bu tika olup durganda kanday para da bu şu? Kaç para da bana taksir bilet. Bilesiz. Alato emes mi? Alato. Alato. Ödün verdik ezen. Ama alato para da sen. Tak, alato. Yekaydan niye mi açtı? Yek ayda niye mi açtı? Yekaydan açtı. Tetigi ögüstürdün çoğun oladı. Tak, bu kança sırayız bağız. 55 bin lira adam. Tokol boladı okşaydı. Tokol, müyüs degen bolboyt bunda. 55 bin. Bazar kança verdi bağa? Bazar 48 verdi, vermedim. 48. Vermediniz. Kançaga veririz? 52, 53 olsa. 52, Oylar 53 görürüz. olsa beresi. Oh. Жақсы. Mına ki. 2 aylık. 2 aylık. Bunu bakkanlar zor eken. Tak, kayısı verdi daha size? Eko? 4 öde. Narkı urga çeken. Bunlar 55. Bunlar kança aylıktan? Bunlar 4 ay oldu, 4 aydan açtı. 4 aydan açtı deydi. Tak, buna urga çeken. Bunlar bu çok. Şöp, kançadan kançaga çeyin bunlar? Ya. 12 mindən 14 minге çeyin. Ak koylar. Ak kozlarça? 12 mindən. Ak koylar bu kozlar. Arasında. Tak, şunday bağlar dostlar. Baka, assalamu alaikum. Sizniki? Ya. Sizniki emas be? Var qancha bo'ladi ekan? Gözleri böyle uçuk yok şey. Aylanız. Kartol var mı? Uçuk olatkanı mı? Yo'q. Do'stlar, shunday bolalar videoni aqtay, like basib qoldirsizlar. Kanalga qattiq unutmanglar.